Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar 3 Sarang Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun LCMA dan Mamah Nadia Jirjis LCMSI. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Anwar 3 Sarang serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Khataman Al-Quran bin Nazar dan bil Hifdi pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat bertanggalkan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Khataman bin Nazar dan bil Ghaib kepada beliau Mamah Nadia Jirjis LCMSI, disilakan. إلى حضر المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لجميع أهل بيته من أزواجه وأولاده وذرياته وإخوانه الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين والصالحين وجميع المقربين شهادة مشايخنا من مشايخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Monggo dilaos bagiannya sendiri-sendiri. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Pembacaan doa hataman kepada beliau Babah Abdul Ghafur Maimun LC.MA disilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Nahmaduka ya Rabbana wa nashkuruka ya Rabbana Ala khatmi al-Quran Ala hadhihi al-qira'ah للقرآن الكريم على هذا المجلس على ما أنعمت علينا وعلى طلابنا وطالباتنا وعلى أولادنا اللهم إنا نشكرك يا ربنا على ما مننت علينا من هذه القراءة من هذه التلاوة من هذا المجلس اجعله مجلس خير اجعله ختم خير اللهم اجعله يا الله اجعله سببا لصلاحنا ولصلاح أولادنا ولصلاح طلابنا وطالباتنا اللهم فصل وسلم وبارك على من أنزلت عليه القرآن على من أنزلت عليه القرآن على من قادنا إلى هذا النور العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعل ثواب هذه القراءة لوالدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا اجعلها سببا يا ربنا لدخولهم الجنة
اجعله يا ربنا سببا لدخولهم الجنة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا يا ربنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. اللهم فقهنا في القرآن. اللهم ارزقنا محبة القرآن وارزقنا تلاوة القرآن ارزقنا يا ربنا ارزقنا حجة بالقرآن اجعل حجة لنا ولا تجعل حجة علينا وارزقنا يا ربنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ذكرنا ما نسينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لحفظ القرآن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القرآن خير سماع وخير هدي وخير هداية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Penyerahan sanad dan syahadah kepada beliau Mamah Nadia Jirjis LC MSI disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Bapak. Nggih, niki wonten ijazah dan sanad nggih. Kula bingung. Sebetulnya nggak pede untuk memberi ijazah dan sanad niki, tapi kalau matur Bapak nanti kan Bapak kok dah diparingi aja. Nggih pun pedek-pedek kene niki. Nggih niki ijazah syahadah kali sanad ingkang kula dapatkan, saya dapatkan dari dua guru kula wekdal kula ngaos. Dua sanadnya kula tulis semua di sini. Niki kagem ingkang sampun ngaos khutmah kamilah min hifdziha hatam bil hifdzi ngaos kalih kula ngoten. Jadi nanti yang binazar nanti setelah ini dilanjutkan bil hifdzi ngoten nggih. Amin. Kula bacakan secara global nggih. Niki berbahasa Arab tapi niki kula bacakan maknanya secara global nggih. Bahwa di sini kula menyampaikan bahwa kula sudah membaca dengan sampai hatam bil hifdzi kepada guru kula ingkang sepindah Syekh Abdullah Atiyah bin Bayumi di Masjid Al-Azhar bil Jami' Al-Azhar Al-Syarif pada tahun 2004. Kok 2004? Bukan nggih? Iya, 2004. Yang kedua, kula juga ngaos ke guru kula Syekh Abbas bin Mustafa bin Anwar bin Ibrahim Al-Masri di masjid dekat dalam beliau di daerah Haitamin, distrik 8 kalau istilahnya di sana nggih. Dan setelah diturut sanadnya ternyata beliau berdua sanadnya bertemu di Syekh Ahmad bin Mustafa bin Ahmad Abdul Hasan, bertemu di Syekh Ahmad Abdul Aziz Ahmad Muhammad Az-Zayyad atau Az-Ziyad. Untuk ke atasnya dari Syekh Ahmad Abdul Aziz Ahmad Muhammad Az-Ziyad, niki sanadnya sama dari Syekh Abdullah dengan Syekh Abbas menika bi asanitihi al-muttasilah sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua memberi ijazah kepada kula untuk membaca dan mengajarkan Al-Quran, dan Syekh Abdullah juga memberi ijazah kepada kula untuk memberi ijazah kepada orang lain yang ngaji teng kula.
yang saya pandang ahlan lidzalik, yang saya pandang berhak mendapatkan ijazah untuk mengajar dan memberi ijazah kembali kepada muridnya kelak. Dan niki alhamdulillah yang hatam sekarang ada 4 tambah 1. Mbak Nihla sebetulnya sudah berapa tahun yang lalu Mbak Nihla? 2 tahun yang lalu. Dan semuanya menghafal dengan bagus, dan memang sebetulnya juga sudah hatam sebelum ngaos teng kula. Jadi bacaannya sangat bagus, hafalannya juga sangat bagus, dan sangat berhak untuk mendapatkan ijazah ini. Niki nanti kula akan kalau dulu kula niku ngenten pakai ada napa namanya Pak, ketus akad ngoten Pak, ajas tuki ngoten Pak namanya. Nanti juga kula akan menyampaikan niki teng jenengan semua bahwa kula memberi ijazah kepada panjenengan berlima, Mbak Tata, Mbak Adel, Mbak Umi, Mbak Nihlah, Mbak Tata, dan Mbak Fatimah untuk membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan memberi ijazah kepada orang yang dipandang layak, pantas mendapatkan ijazah ini. Dan kula berpesan sebagaimana apa yang dipesankan oleh guru kula nggih. Untuk selalu bertakwa kepada Allah fis sirri wal jahri, juga untuk selalu menjaga bacaannya, boten sembrono, ya, selalu menjaga bacaannya dengan baik, mempelajarinya, dan selalu tidak mencukupkan diri pada apa yang sudah dimiliki, tapi selalu belajar lebih dan lebih. Kula juga nyuwun untuk didoakan kula saat keluarga kula, bapak, anak-anak, santri-santri semua, dan seluruh keluarga kita semua nyuwun didoakan di doa-doa panjenengan semua, juga saat membaca Al-Quran dan juga saat mengajarkan Al-Quran. Ja'alanallah minal amilin bi kitabillah wa sunnati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafana syarra khalqihi ajma'in. Kula matur nanti dijawab dengan qabiltu ngonten nggih. Mbak Adel, Mbak Umi, Mbak Nihlah, Mbak Tata, kalih Mbak Fatimah
Ajaztukunna an taqra'na wa tu'allimna wa tujizna. Kalau ulangi guys. Ajaztukunna bi an taqra'na wa tu'allimna al-Qur'an wa tujizna man yarahu man huwa ahlan lidzalik bi hadhihi riwayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mau'idah hasanah dan doa sekaligus peresmian gedung baru Pondok Pesantren Al-Anwar 3 Sarang. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun LC-MA disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Alhamdulillah di malam hari ini kita telah ikut bersama-sama hormat dan juga mengambil berkah. Di malam hari ini ada sejumlah santri yang telah menyelesaikan Al-Quranul Karim, baik bacaan melalui mushaf, ada beberapa ini ya, ada berapa ini jumlahnya? 40-an ya, dan juga ada 5 yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran min awali Al-Fatihah ila akhiri surati An-Nas. Alhamdulillah, ini ada Adel, ada Umi, ada Nehla, ada siapa ini, Tata dan Fatimah ya, telah menyelesaikan. Ya, semoga kita juga bisa menyelesaikan hataman Al-Quran. Saya juga kepingin ini biar dapat ciuman. Baik. Ya, saya ingin mengucapkan selamat ya, semoga bisa dijaga Qur'annya ya. Di Arab itu banyak sekali orang yang kafif ya, kalau bahasa Arabnya itu kafif itu artinya tidak tuna ini, tidak bisa melihat, namanya kafif ya, bahasa halusnya itu ya, kafif itu banyak sekali yang hafal Al-Quran. Sejumlah masjid itu imamnya itu kafif. Ada Kishk, dulu itu ada namanya Syekh Kishk, itu terkenal sekali itu. Kalau sudah khutbah itu pendengarnya banyak sekali. Ya, Syekh Kishk gitu ya, itu di masjid Masruah Sudan di daerah situ, di daerah Darmalak kalau menyebut kita itu ada masjid yang imamnya itu kafif dan sangat berpengaruh ketika beliau menyampaikan khutbah. Itu juga bacaannya sangat baik, dan sampai sekarang meski orangnya barangkali sudah tidak ada, tetapi karena sekarang ada YouTube dan lain sebagainya, sehingga khutbah-khutbahnya juga banyak sekarang di YouTube kan, namanya Syekh Kishk itu apa namanya, kafif ya. Di masjid saya itu, maksudnya di masjid dekat rumah saya waktu di sekolah di sana itu juga imamnya juga buta. Jadi kalau ngimami itu menghadap kiblatnya itu ditata dulu, karena dia itu nggak tahu cara menghadap kiblat itu, dipernah-pernahkan baru dia menghadap ke kiblat lalu menjadi imam, suaranya lantang dan beliau juga kafif ya. Memang luar biasa ya. Saya terakhir tes dulu Al-Quran itu di sana, itu juga yang uji itu juga orang yang buta ya, kafif juga itu, dan penghafal Al-Quran dengan sangat-sangat baik ya. Siapa lagi ya yang inilah pokoknya tidak 1, 2 tapi banyak sekali, Masya Allah. Dan hari ini kita senang karena ini berarti sudah ada berapa ini dari awal yang menghatamkan Al-Quran ini. Ada dulu yang pertama itu Mbak Syakir ya,
sama Mbak siapa itu? Siapa? Lailia, Nailul Munaya. Ada beberapa yang alhamdulillah ya. Ya, Mahwiyah ya sekarang lagi pulang, dia lagi umrah atau apa ya. Ya, baik. Para penghafal Al-Quran ini memang spesial ya. Saya baca itu pertama kali juga agak kaget ya. Yang meriwayatkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah itu adalah Abu Abdurrahman As-Salami. Salami itu dari Salimah. Di Madinah itu ada namanya itu Bani Salimah. Kalau dinisbatkan itu menjadi As-Salami. Jadi dari Bani Salimah. Itu ternyata juga tidak mampu melihat, kafif juga, dan itu sanad yang ada di tangan para penghafal Al-Quran ini, ujungnya itu di Abu Abdurrahman ya, Abu Abdurrahman As-Salami, yang itu gurunya Asim. Asim punya murid namanya Hafs. Nah, Asim sendiri itu juga sama, itu juga adalah kafif, tidak mampu melihat. Jadi cara menghafalnya itu ya barangkali dulu juga belum ada huruf braille itu kan ya belum ada. Cara menghafalkannya ya dihafalkan gitu saja. Mungkin dari mendengar, dari apa, sering diulang-ulang apa, terus menjadi khatam. Dan itu dua orang itu adalah salah satu orang yang paling berpengaruh di dalam qiraah di Kufah, karena tempatnya Kufah ya. Abu Abdurrahman As-Salami itu juga di Kufah. Asim itu juga berada di Kufah. Yang mulai menyebarkan qiraah jauh keluar dari Kufah itu muridnya, yaitu Hafs. Hafs lah yang kemudian keluar dari Kufah. Asim itu punya dua murid, yang satu namanya Syu'bah. Ketika Asim itu Hafs itu ngaji kepada Asim, itu bertanya, kok bacaan saya berbeda dengan Syu'bah, karena sepertinya yang ngaji dulu itu Syu'bah, Abu Bakar Syu'bah, baru yang jadi murid berikutnya itu adalah Hafs. Nah, Hafs itu bertanya sama Asim, kok bacaan saya berbeda dengan Syu'bah? Itu kata Asim itu kalau tidak salah ya, saya mengajari kamu itu dengan qiraahnya Abu Abdurrahman As-Salami, sementara saya mengajari Syu'bah itu dengan bacanya Zir bin Hubaish. Nah, Abu Abdurrahman As-Salami itu ngaji itu kepada sejumlah sahabat. Nah, Al-Quran itu diturunkan secara turun-temurun itu dengan cara mutawatir. Tetapi kalau dilihat sanadnya itu ya person-person, sanadnya satu gitu ya, sampai kepada Abu Abdurrahman As-Salami itu ya satu-satu. Nah, kalau itu kemudian kalau kita misalnya menyebut Abu Abdurrahman As-Salami gitu, biasanya ada menyebutnya Kufi, Asim Al-Kufi gitu ya. Kalau kita menyebut misalnya lagi Nafi Al-Madani, jadi kalimat nisbat itu menjadi sangat penting agar orang ngerti kalau Abdurrahman As-Salami itu bukan sendirian, tapi beliau adalah mewakili qiraahnya orang Kufah.
Jadi Asim itu bukan berarti satu-satunya muridnya Abu Abdurrahman, tetapi Asim itu mewakili orang Kufah yang menjadi muridnya Abu Abdurrahman As-Salami gitu. Jadi saya bayangkan dulu itu kayak seperti ini itu ya. Nah, yang membawa sanad itu ya mungkin ada Fatimah, ada Tata gitu ya. Tapi sebetulnya yang pernah ngaji sama mama itu adalah seluruh pondok ini pernah ngaji. Jadi ini adalah perwakilan. Namanya itu mutawatir. Jadi kalau ada sanad itu Asim itu bukan berarti Asim sendirian, tapi Asim itu mewakili seluruh murid-muridnya Abu Abdurrahman. Hanya saja karena Asim itu dianggap yang terbaik, yang paling punya suara yang sangat baik, penghafalannya juga baik, lalu menjadi tumpuan generasi berikutnya. Tapi dia sebetulnya ya, tidak sendirian. Begitu juga berikutnya dan berikutnya. Nah, tradisi tawatur ini semoga bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun nanti yang megang sanad karena kebetulan yang hafal itu beberapa, tetapi di balik itu semuanya ada sekian ratus orang yang telah mengaji Al-Quran dengan sangat baik. Jadi kita menjaga tradisi tawatur ini, jadi menyenangkan ya. Ya, jadi santai-santai semuanya. Pengalaman-pengalaman tentang Al-Quran ini, guru-guru Al-Quran zamannya Kanjeng Nabi itu juga luar biasa ya. Ada yang punya pengalaman seperti siapa ya, Abdullah bin Mas'ud ya, yang disuruh, karena itu guru-gurunya Abu Abdurrahman As-Salami ya. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ali bin Abi Thalib, ada Uthman, ada Ubay bin Ka'ab. Walaupun mungkin nanti yang disebut sanadnya mungkin satu, tetapi sebetulnya mereka berguru kepada sejumlah sahabat ya, Abu Abdurrahman As-Salami itu ya. Nah, orang-orang yang ngaji Al-Quran ini zaman Kanjeng Nabi itu punya pengalaman dengan Kanjeng Nabi yang menyenangkan ya, kayak siapa, Ubay bin Ka'ab pernah ditimbali Kanjeng Nabi, saya disuruh membaca Al-Quran kepadamu, kalau tidak salah surat Al-Bayyinah atau surat apa itu ya, saya agak lupa. Lalu Abu Ubay bin Ka'ab itu langsung tanya kepada Kanjeng Nabi, kok jenengan disuruh membacakan surat tertentu oleh Gusti Allah kepada saya, itu apa Gusti Allah menyebut nama saya ya. Dan itu dikonfirmasi oleh Kanjeng Nabi, ya Gusti Allah menyebut namamu secara khusus, namanya Ubay bin Ka'ab itu. Dan itu yang membuat Ubay bin Ka'ab itu menangis karena namanya disebut Gusti Allah, dititipkan kepada Kanjeng Nabi, perintah secara khusus kepada Kanjeng Nabi untuk membacakan surat tertentu kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab merasa menjadi orang yang sangat istimewa karena namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejajar dengan Sayyidah Khadijah, yang Jibril itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad kalau Khadijah nanti datang ini, sampaikan Gusti Allah kirim salam kepada Sayyidah Khadijah. Tentu itu istimewa sekali dapat salam kok dari Gusti Allah gitu kan. Biasanya kan kita dapat salam kan dari bapak, dari ibu ya, dari teman, ini dapat salam kok dari Gusti Allah, itu kan ya istimewa sekali. Orang-orang yang
pernah ngaji kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sanad Al-Quran ini dipegang oleh orang-orang yang istimewa. Ya, dari silsilahnya sangat-sangat istimewa. Kalau kita tahu, mungkin nggak kenal sama Syekh Abdullah, nggak kenal sama Syekh Abbas, ya. Syekh Abdullah itu kalau di Masjid Al-Azhar itu mungkin mulai pagi sampai sore atau sampai apa itu ya orangnya di situ sambil pegang penjalin untuk menakut-nakuti anak-anak kalau ngaji. Maksudnya ya kalau ngaji sama anak-anak kecil sama apa gitu ya, itu ya sudah menikmati betul, itu menikmati apa itu ngajinya itu. Syekh Abbas itu background pendidikannya itu sebetulnya pendidikan umum, muhandis atau apa gitu. Kuliatul Hukuk itu SH, pengacara itu loh. Tetapi kemudian karena punya risalah terhadap Al-Quran sehingga dia mengubah gaya hidupnya menjadi pengabdi Al-Quranul Karim. Abu Abdurrahman As-Salami itu juga sama. Beliau ketika yang ditulis itu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, itu yang meriwayatkan adalah Abu Abdurrahman As-Salami an Utsman bin Affan. Beliau ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, dan saya sudah berada di masjid ini kalau tidak salah 40 tahun yang lalu. Saya sudah berada di masjid ini karena saya mendengarkan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Gitu ya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, tentu mengajarkan hafalan, tajwid itu menjadi bagian yang utama, walaupun saya juga mencoba untuk optimis, maksudnya untuk menyemangati diri. Barangkali ta'allama Al-Quran wa 'allama itu tidak hanya menghafalnya, ya, biar kita dapat bagian dari hadis ini. Jadi saya kalau ngaji fikih itu ya saya niati khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, karena ya fikih itu bagaimanapun ya banyak diantaranya diambil secara langsung dari Al-Quranul Karim. Kalau saya mengajarkan kehidupan, ya, itu ya saya sering hadir ayat ini, hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Walaupun tentu para pengajar Al-Quran bil qira'ah wa bit tajwid itu lahu hadzun wafir min nasibi hadza al-hadits, ya. Tetapi karena saya juga kepingin mendapatkan barokah hadis ini, sehingga berusaha untuk memaknai dengan makna yang lebih luas, ya, ikut membantu, ikut ini gitu ya. Ketika mengajar di kampus, mengajar di pondok, salah satu yang kadang-kadang hadir dalam diri saya itu adalah hadis ini, karena berkah sekali, yaitu ya. Saya ini seneng kalau baca-baca apa gitu ya, itu sanadnya ini dari siapa ya gitu, itu seneng karena terus ingat, terima kasih kepada ini ya, kayak khairukum man ta'allama itu ya ingat itu dari Abu Abdurrahman As-Salami, dari Utsman bin Affan, biar ketika kita membaca itu ada ininya,
ada cantolannya di sini ya. Terima kasih kepada Abu Abdurrahman, terima kasih kepada Asim ya. Kalau saya baca Al-Quran gitu ya sering ingat, oh ya ini bacaannya Hafiz an Asim ya, biar saya ini bisa terima kasih lah kepada Hafiz an Asim yang telah berjerih payah gitu ya. Ketika membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim setelah sholat ya ingat Thauban, ingat siapa ya yang meriwayatkan ini gitu ya. Jadi yang meriwayatkan ini itu ini. Rasanya ketika mengamalkan itu lebih masuk dan lebih berterima kasih kepada para penyampai-penyampainya. Tapi kita itu kadang-kadang kalau menjalankan baca itu nggak tahu, gitu, tanya itu ya, itu kamu baca qiraahnya siapa? Kiranya siapa ya? Kiranya mbak-mbak ini. Kita tahu itu rasanya lebih nikmat ini ya. Jadi nanti dicoba untuk dibuka-buka sanadnya. Ini saya dulu ngaji ini sanadnya kepada siapa ini ya. Ini ya, semoga ke depan semakin banyak yang khatam Al-Quranul Karim, amin ya rabbal alamin. Saya lihat buku jadwal ngaji yang jadwal yang menghafal Al-Quran itu kayaknya semakin banyak. Artinya harapan ke depan semakin banyak yang khatam ini kayaknya semakin tinggi. Dan mungkin yang di belakang-belakang ini wajahnya kayak wajah calon penghafal-penghafal. Amin ya rabbal alamin ya. Baik ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan kita punya gedung baru ya, nggak tahu itu yang namanya siapa ini? Belum ya, kemarin namanya siapa? Dikasih nama siapa? Istilah kanjeng Nabi Maria Al-Qibtiyah ya. Terus kan 3 ya, Hindun Ummu Salama. Hindun itu Ummu Salama ya kan. Romlah itu adalah Ummu Habibah ya nama-namanya. Istrinya Kanjeng Nabi itu ada 9 ya. Oke, Khadijah, Saudah sudah ada belum? Oke ya, Saudah lah ya. Aisyah ya kan. Setelah itu Zainab, Ummu Salamah, sudah kan? Terus Hafsah sudah, Sofia ya? Romlah itu Ummu Habibah ya. Sudah ada belum Romlah? Sofia, Juwairia apa? Maria Al-Qibtiyah, Saudah, terus Juwairia ya kan? Berarti 10 dong ya kan? Yang gedung paling lama bawah siapa? Khadijah,
Atasnya Aisyah. Atasnya lagi Zainab. Oke. Saya coba urutkan ya. Saya urutkan ya Maimunah. Maimunah belum ya. Maimunah itu istrinya Kanjeng Nabi paling terakhir itu Maimunah ya. Istri Kanjeng Nabi terakhir itu Maimunah. Juwairiyah belum ada. Ya udah. Kemarin itu Maimunah. Oh gitu. Maria Al-Qibtiyah belum. Ya baik. Ya nanti terakhir nanti kita bikin gedung baru. Namanya Maria Al-Qibtiyah. Berarti ya Zainab itu 2, tapi kan yang satu hanya beberapa bulan kemudian wafat. Ada Zainab binti Jahash, ada Zainab binti Khuzaimah ya, yang binti Khuzaimah itu yang beberapa saat kemudian beliau wafat ya, makanya jarang disebut ya, jarang disebut karena yang ditinggal, yang sering disebut itu kan ketika Kanjeng Nabi wafat meninggalkan 9 istri itu antis ini suatin wafatul Mustafa khayyarna fakhtar nabiyal muqtafa itu ya. Baik ya, saya kira itu. Jadi gedung atas itu Maimunah, terus Juwairiyah, terus yang paling bawah apa? Sauda. Gedung muhadarahnya itu Maria Al-Qibtiyah ya. Jadi lengkap ya. Saya kira lengkap. Nah gitu ya berarti ya. Jadi ada Maimunah, ada Sauda, ada Juwairiyah, lalu gedung yang paling atas itu gedung Maria Al-Qibtiyah ya, pas berarti 10 itu berarti. Baik ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan malam ini benar-benar membawa berkah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Kita semoga semakin terinspirasi untuk terus membaca Al-Quranul Karim. Kalau tidak bisa hafal semuanya ya hafal beberapa juz, beberapa ini ya, sebagai modal kita untuk kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihi al-mustaqim wa sahalallahu lana tilawat al-Qur'an wa hifdha al-Qur'an wa ja'alana jami'an min ahli al-Qur'an, min ahli tilawatil Qur'an. Asa an yakuna syafi'an lana yawmal qiyamah, asa an yakuna barakatan lana fi hadhihi ad-dunya, yakunu nuran lana fi tariqina ila Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, jazakumullahu ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sesi foto bersama.
Bagi seluruh peserta hataman diharapkan untuk mempersiapkan diri. Dan kepada beliau, Bapak Abdul Ghafur Maimun dan Madah Nadia Jirjis, disilakan naik ke atas panggung. Dilanjutkan dengan musyafah bersama. Monggo. وسلم على
اللهم صل اللهم صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل
اللهم صل وسلم على محمد وحسن به المرام. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وحسن المرام. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وحسن المرام. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وحسن المرام. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد
اللهم صل وسلم على محمد وحاشر اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم على محمد وحاشر اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم على محمد وحسن به المنام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم على محمد وحاشر اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه
البرايا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على